yezulu nomhlaba Shembo ingcwele kuba qoqabadela omuhle wasezulwini umthetheli wezoni ngiphambi kwakho namhlanje Nkosi kumingane encane engakwazi ngisho ukukhuluma baba ngiyacela uNkulunkulu ungimemele ingelosi zakho Shembe sasezulwini ezawuletha Nkosi indaba zakho ezifanele ngoba Nkosi ihleze uma ngikhuluma lapha ngiyawuse ngikhulume Nkosi ukuphatheka kabi kwami kanti le ndawo Nkosi sikuyo ingeyakho Shembe ngicela ke umthethelo wezoni ungiphe isibindi sasezulwini Nkosi esiyakwenza ukuthi umsebenzi wakho Nkosi ubonakale amen isihlabelelo sekhulu elinamashumi amahlanu anakune 154 Ngiyakholwa
Umhle wakithi dwala labadala shembe ngcwele uNkulunkulu omhle uNkulunkulu osithandayo uNkulunkulu oya yonke into esidinga ushembe ngcwele ngaphambi kwakho Nkosi ngiyumntwana ngiyabingelela ezulwini ngibingelele kumakhosi kubafundisi kubavangeli kubashumayeli kubaphathi kubakhokheli bongilonkulu basezulwini egama elihle lenkosi yethu uNyazwe ezulu amen bangcwele kulelizwe esikulo baye bathi ngesixhosa sijabulile siyajijimba okusho ukuthi sijabulile siyachichima ngentokozo esinayo uNkulunkulu ekhona phakathi kwethu amen ngoba abafowethu bantwana basezulwini lo shembe umsebenzi awenzile ulizwe angazi ngiyochaza kanjani kodwa ngiyacela uNkulunkulu angiphe ukuthi ngiyochaze amen ngoba uNkulunkulu njengoba efikile ukuhle sihlezi kumnandi kunje kodwa bengelula amaNazaretha ngiyakhumbula ngenye ilanga sasahamba siye ebuhleni safika izulu lali nomoya ngendlela ongazange uyibona bayazi abangcwele ukuthi izulu nomoya sekushona saphambana kwabona ukuphekula yonke into ibheka phezulu hey saze sazibuza thina sasephambi sizowuthola inomhlangano kanti babungcwele benkosi hey uyabona ushembe mayithi indlela zakhe zokuthanda umuntu ayiqedwa amen ushembe manazathi kuyenzeka kuthanda ungathandi wena ngoba ushembe kuyenzeka ushiwe imoto ukhale wena ubalise uthi hawu Nkosi yamakhosi le moto ingishiye kanjani kanti le moto izothi mayihamba ngale bese iginqa abantu ushembe bethanda wena bungaboni ushembe uyakuthanda lelizwe manazaretha esikulo kade uNkulunkulu walithanda ngizocela njengoba ngihlabele manazaretha nginosizi kunomunye ngoba besisihlabelo ukhona insizwa kaNhlabani namhlanje eseshile emhlabeni ushemba sayikhumbula ufike inyembezi kimi ngoba ngiyakhumbula ngenye ilanga sasepilitifu sinomemo kwenye ithempeli lasezwe zonke sathi mahlabelelo kwaba ngathi ushembe sombona abengasebenza kanjani singamboni uNkulunkulu ngamehlo ngendlela ingelosi yayiphakeme hlabelelo manazaretha amen ngiyacela shembe oyingcwele ngingumntwana Nkosi ungiphamaza ukuphakelela abantwana bakho basezulwini amen ngicela ushembe amkhumbule umvangeli baNazaretha umvangeli uhambile ngendlela ebuhlungu phakathi kwethu kodwa Nkosi umuntu bomthanda wena uyamthanda noma engasekho sho njalo ngenye ilanga indlondlo yomusa inkosi langa ithi bantu abami bothanda okunikela yathi bantu abami bothanda ukunikela uthi ngoba ukunikela manazaretha akuvelanga kimi uthi ushembe kwavela kumqalo walolu hambo kwaqala ubhombela amen uthi umuntu uyanikela lephila noma ingasekho sho njalo indlondlo yomusa manazaretha ngicela uNkulunkulu ayikhumbule lensizwa lapha ikhona ngoba namhlanje ngokuqala ukuthi sisebenze lo msebenzi ngeke thola uNkulunkulu azayikhumbula kanjalo nomfundisi manazaretha uNhlabathi amen azamkhumbula ushembe lapha khona azawanyakazisa amathambo abo ukuthi njengoba kunje noma lani khona kuyini amen futhi sinethemba elikhulu ukuthi lapho bekhona basimele amen bangcwele benkosi ngikhumula ngenyilanga ushembe enza imisebenzi yakhe emkhulu
ethanda lo muzi. Kuthe makwakhiwa lo muzi eNazaretha siqala sakha kwakwa lo muzi wathi mawuphakama nje sakhile kule ndawo sakhe endaweni yeBhunu sakhe umlungu basebemfonela abakubo bathi sibanibani engabe ubambi lotho yini lo muzo wakhayo omkhulu kangaka nomuzo omuhle kangaka uyithatha phi imali ngaloko sikhathi manje sama manzonzo eNazaretha uyazi kubi kuba eNazaretha ukhohle ukuthi ushebe uNkulunkulu ngoba kukhona lesilimazayo eNazaretha njengamanje thina umuntu umthola kunezinto ayibambayo ayithilayo athi mntakamkhulu bamba lokhu kuzokusiza uyekushembe kithi uhambile uphume ngesango uyiNazaretha kodwa uyalela umuntu eNazaretha umtshela ukuthi ngathi lezi ushembe ashilo phakathi kwethu wathi le inyanga zenu niyakuzo zibuya zizila zizocela ukuthi umsebenzi wazo awusasebenzi kahle awuhambi kahle kodwa thina siyakuzo kwenze njani eNazaretha uthi masihamba mazethi asihamba indlela enzima kakhulu ngalo langa sikubaba weka amashayinyoni leka amaphumulo sahamba sibathathu la emotini kwakumfundisi uNhlabathi kungumvangeli uMavuso ongasekho kuyimi oyishayela emotini sahamba asidukanga kanje bayazi abangcwele ukuthi kamashayinyoni lapho ubamba wayekhona ngisentokozweni igama lakho safika ngathi kwangabo 12 ebusuku ushembe ethanda lo muzi eNazaretha uma sifika umfundisi uyongena kwabanye abafundisi ecela indawo yokulala yabona eNazaretha ngendlela ushembe amuhle ngakhona thina mshungana lemotini kuze kuse moya wokushemba unankinga ungahamba nehotel lakho yosithela elisiza kodwa lapho ushembe ngilala khona ngoba eNazaretha kuba njalo sathi masifika basebekhuluma abaphambili basebethi umfundisi lalela ubaba uyaphuma kusasa uyahamba umfundi ubaba kukhona lapha yakhona inkosi uNyazi wathi ubaba mayephuma akakhulumi namuntu ngiyanizwela mina sekwandeni akazi ukwenze njani nihambe kabe ubaba ephuma ushembe mayephuma akakhulumi nomuntu yeba ngcwele ukhona lefuna sibhasope umsebenzi mawuphethe isikhathi eside ugcina usukhohle ukuthi akusiwona wakho ugcina lento uyabona uma kuwaphatha ibhanti umnikazi wakhona wathi lalela ke mntana muze ibhanti lizohlaleka kahle likwazi ukuthi le dry clean oyigqoka mntana yezwa ugcina usukhohle ukuthi akulone lakho uyothi wayibuka ubone lilihle lifanele amen kunjalo ngiyakhumbula ngenye ilanga indlondlo yomusa kwezinkosikazi kuyona inkosi yesithathu inyanga yezulu uvemvana wabala yathi inkosi makuza umuntu owumama ngikhuluma ngendaba yokuthi manje sigqoka ibhanti sigqoka isikhathi eside size silibone ukuthi lingelethu kanti into kaShembe uma efika lo mama uzocela uthi inkosi yamakhosi inkosi yasezulwini ngiza kuwe ngizwile baba ukuthi abantu yabasindisa ingane baba ngiyateka kodwa ingane baba engiyitholayo ngibeke enhlabathini Shembe anginayo namunye umntwana baba njengoba umbona nguqe lapha inkosi anginamntwana kodwa bengicela inkosi ungipha abantu abayokuphila abangasekufa ukanini noma ngathi akithi esikhohlwayo ushemba kakhulumi ngabili ukhuluma kanye futhi ushemba mayisakhuluma ungabi sahambi yobuza komunye ngoba inkinga yakhe isibulale uthi ushemba ekhulumile bese uhambe yobuza komunye uthi yenziwa into kanti uthunywe ubani wena ubani ukuthumile ngoba munye mayisakhuluma ushemba ngathi njengoba ngithi umuntu ayigqoka ibhanti eNazaretha alibone limfanele alibona hayi ngelami lele khaya kwenziwa lo usho kubani uNkulunkulu kwaShembe ngiyathanda
omunye thina fanele sitshela abantu ngakho ukuthi ushembe uNkulunkulu. Amen. Kunye sibatshela ukuthi lo shembe lo phambi kwethu, lo shembe olapha ePulpiti uNkulunkulu impela. Yey uvela ezulwini lo shembe eNazaretha. Uza kithi. Thina safa savuka. Sabuswa lo shembe. Amen. Angazi wena ukuthi uthini. Kodwa ngiyajabuka eNazaretha ngoba namhlanje uyubone abantu bazumsebenzi kaNkulunkulu uyibo labantu shembe uNkulunkulu. Baze bakhuzwe ngabantu abangewona amaZaretha. Bathi hey ntakashembe akwenziwe lokho eNazaretha. Akuzibuza usihamba ngakho yini. Uma befika bayifika lo mama uyabika ufika esihlalweni uyabika uthi baba Nkosi yamakhosi naku baba sekufela ngabantwana uthi izithi izidlodlo ngizalelana mntanami uze umsize uzokhulelwa uthole umntwana uthi lo mntwana uzomthola umsize mntanami uzumlethe kimi mawuqeda kumthola umlethe kimi hey imithetho esinayo esontweni lesobe sesonke ukuthi mntana akusiyona ndikashembe uthi mntana umsize uma umthola umntwana uzumlethe kimi asebavuka lo mama wasehamba waba nethemba hey ngoba abaNazaretha kufuna unikela kushembe ube nethemba. Amen. Ngoba unanikela kushembe ngoba ezona ngoba kukhona into abaNazaretha efuna siyilungise lesilimazayo siyakushembe njengamanje siphethe ukuthi umuzi umuntu athi baba Nkosi yamakhosi njengoba ulapha nje Nkosi ngizobika baba obaba omkhulu kwathi utshela abantu shembe ngoba wena ufuna ukuthi baba ngeke ukuthi baba kwasangazi uzoyenza kanjani ukuze ushembe ezokwazi ukulela ngoba lo uNkulunkulu uphethe konke kodwa wena masekhona ukuphethe uthi ushemba kenzeni siyakhoda nokuthi bazayithi uma uyicela into uNkulunkulu uyithanda uyakunika lokufanele uma into uyicela uyithanda kushemba uyakunika lokufanele kodwa uzobona ekuhambeni kwesikhathi ukuthi lena ngayicela kushembe yayingafanelanga umuntu uyajabula athi babuthe ufuna baba thini Wakigana kunywayo ezulwini uthi Nkosi kubusise. Ushambakala sathi Nkosi ngakubusisi. Noma ushembe hayi phuma lapho uhamba. Kodwa uthi ushembe Nkosi kubusise. Soba ngoba ushembe wayingeke akhande zonke le ndawo eningi athi baba kunemgidi. Athi baba kuno 14, athi kuno 23, athi kuno 25. Lezi zonke le inhlaka ezokwakha umuntu oyiNazaretha. Wena ungazilaleli uthi uzoza ngobaba unenkinga uhlubukile. Uzumuntu maya kumshumayeli athi mina ngeke ngize ngumshumayeli ngifuna ukuza ngobaba yeke uyamazi ushembe mntana uNkulunkulu uyamazi ushembe noma uzokuthiwa ushembe uNkulunkulu uyamazi ushembe uhambe ubakhohlisa abantu uthi hayi hey uma kuthekimi uhambe ugcwalise ngoba ufuna ukuthi wena kwenzeke leyo nto ethanda ukuthi uba kushe hayi khona manje uNkulunkulu manje singasikhohlisi ngoba ngeke simkhohlise ushembe. Ethi mayifika lo mama wahamba ngempela ngoba ushembe manje kufanele sikwazi namuhla naphakade igama lakhe liyoma liyozobhubha umhlaba. Amen. Akusile ngakushintshe uyakuthanda noma ukuthandi okusho ushembe akusoze kwashintsha. Uthi mayifika lo mama uthi mayisefika waseyaqhamuka ezongena emasangweni uthi mayifika ubelethe usana wathi mayibelethe usana ethi yongena khona basebevimba baphambili sabakhona izivini wazikhona bazaletha basobha ukuthi ushembe ukuthumeni angathi ushembe ekuthumile uthi yalela abantu ukuthi bangene ezulwini wena ukhipha abantu bezulwini. Mama ushembe kuyalele uthi faka abantu ezulwini bafuna bayela kunzima ke mawumgcotshwa kunzima kakhulu okwakho umgcotshwa ukuthi usebenzele ukuthi abantu baNkulunkulu bangene ezulwini ngoba mangumgcotshwa ngisho kuphaka udle wena lezi abantu abangizwa ubaNkulunkulu esizulu mama kunomsebenzi ekhayini awusuki wena uthatha amaplate uwagcwalisa izindlu bawu unomsebenzi ekhayini uyagijima ugijime uphakela abantu bakhe kuze kuphele mangathile uthi ngiyabonga kodwa uthi ekhayini manginomsebenzi utholale wena ugijima uthatha inyama uthatha amaplate wosibizelani kanti ngoba ngabudla inkomo yakho wayithuthula efrijini wathi manje usibizeleni thina
mangumgcotshwa umsebenzi wakho ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi abantu bakaNkulunkulu bayadla ngoba bedla bakashembe kuyobe kudla wena. Kodwa uma kudla wena wakwazi ukuthi ingelo sashemba yikho kuwe usihlalele nje hamba wedwa nje ngoba kukhona abazayithi ukuthi siyithande noma ingasifanele njengoba ngishilo ngathi umuntu yalembathi ibhantshi lingamfani kuba njalo ubaba kukangineza ibhantshi nje elikhulu ukuthi uba ngiphiwe ubaba ngeke baba sabe le bhantshi elikhulu hayi ngiphiwe ubaba njalo mangazayithi kule bandla. Uma esafika nomama uwathenge basebemvimba bathi mama awukwazi ukusanusana lekhaya umthetho lemba usho abantu betshela umthetho betshela ushembe umthetho bathi hayi baba mama ngeke ungene lekhaya usana ange yengazayithi usana lingeni mawushushemba hayi mangasho kushemba akusho thina sithi usana lingeni wathi ngena umama wathi wafika awazi washuthu kwabuyela emuva uthe masabuyela emuva ngoba masithi ushembe uNkulunkulu asihlanye maka siphile saka lo shembe lo uNkulunkulu namuhla nasasa naphakade lona esifoni wakhe uza ngithi soma savuswa huye lo shembe phambi kwethu. Wahamba lo mama wabuya etangele Nkosi yami bathi bakhulile ungangene asho ngapha nabashomela bathi hey ungangene awungena nosana ungangena uphethe usane olungana ngaka ungena nobaba ubaba hayi awungena nosana la wazini wona ngento yakho nkulu awusani ukubuza enkosini baba unesikhavu vele ushaya nje umthetho ujuqa makazayithi ithi lo mama wasebanesibini wasuka wayigoqa lengane wayithi ngci waphuma ngapha waseqonde enkosini kushembe abantu nazathi uNkulunkulu phela ungafika uJohn yomusa ihlezi lapha kwangena ngekani wathi bangayenza kunjani uthanda ushembe mazayithi uyakhohlwa ukuthi abantu bathini ngoba ushembe uphethe konke mazayithi akukho ngeke kuye wathi masefika enkosini lo mama wathi masefika wathi lo mama ngitheni kuwe uyamuzwa ushembe akhulumi lo mama uthi ngitheni kuwe wathi baba uthe baba ingane manje ngiyitholile baba ngiyilethe wathi manje wenze njani pho wenze njani wena mana zayithi ukulahlwa komuntu ngamunye ushembe umuntu nomuntu umphili awufunda incwadi abantu manje uma ungalifundile iBhayibheli bathi akusiyona inkosi Galatia 6:4 buthuma ngoba wena umuntu nomuntu esho njalo indodlo yomusa inkosi uThingo ithi umuntu nomuntu uyaphiwa lokhu akwabelwe umuntu uyangena ngemisebenzi yakhe akungani imisebenzi yathi inkosi uThingo umuntu akaqala indlela yakhe ithi ngoba mhlawumbe emhlabeni njengoba wena ubhizi nje ukeka abantu injani yakhe indlela ngoba ngeke umuntu uyangena ngemisebenzi eminye umuntu nomuntu uyangena ngemisebenzi yakhe kodwa manje ubhizi ukeka abantu eyakho kwenye indlela igcwele isikole esho njalo inkosi uThingo ngizayifunda mangaba ingekho akube yilowo wahlola umsebenzi wakhe ithi le ncwadi akube yiloyo nalo akayihlola imisebenzi akasibona ukuthi basiphuma la sifuna imisebenzi ukuthi ushembe njengoba ngaphuma ekhaya ngoba enye lesilimaza amandla ubona into egaluza kangaka emhlanganweni umuntu uphuma ekhaya kubo uphuma njengenkomo yona ethi mayiphuma esigangeni ayibikelwa umuntu akukho la iphuma khona ivele iphume nje ihambe igcwala isigaba njengoba ubona into egcwala iganga kangaka nje inkinga ukuthi emakhaya kubo labasuka abazange balike omlobikile kumakoti bayogana abenzeki uma eseyogana umthole nanje lapha phesheya uhamba ngomthetho awuyale ekhaya kubo uthi mntana nje uphuma nje la ekhaya lalela nje manje usuye emzini uzohamba la uhambe la uzogcina lapha namhlanje manje mawubuka esontweni umuntu umolela emthanga sasedrobheni nangu umuntu lapha hey kwenze njani esontweni mazayithi vele kufanele ekhaya kini uhambe nje awubikile yingakho wenza yonke lento ngokukhuluma ukuthi abantu namhlanje abayiqhubeka incwadi khona uyakuba nokubonga kungokwakhe
Yebo. ungabi ngokomunye. Ithi le ncwadi manje ngafika sizwe kahle. Ithi ukuze uzobongwa ngokwakho, ungabongwa ngokomunye. Ngokuba ilobo uyakuthwala umthwalo wakhe umthwalo. Umuntu nomuntu njengoba siyamazaretha indlela yethu esihambayo njengoba incwadi isho ihlabela sithi ngoba ngiyathanda ukulibona lelizwenza umuntu nomuntu uzongena kushembe ngemisebenzi yakhe ayenzile. Manje uma sithina sibhizi sikeka abanye abantu sibaphambukisa indlela yethu igcwele qhubeka. Kepha yena ufundiswa izwi. Indlela ncwadi umuntu uma efundiswa izwi akahlanganyele nomfundisayo. uthi umuntu muhle umuntu oyalwayo alalele ezintweni zonke ezilungileyo. ngoba isho njalo incwadi lapha ithi lalela ulalela kahle izwi kaNkulunkulu ulenze leke siyifunda manje yomthandazo wesabatha. Amen. Ningakhohliswa. Yebo uThixo akahlekwa baba ngokuba lokhu akuhlwanyelayo umuntu wokuvuna. yanele umuntu lokho akuhlwanyelayo wenze njani uyokuvuna. Manje lo khulu olihlalo njengoba ulifanyela ukhula nje thina sibhizi sihlwanyela imbewu okuyiyona lo khula lakho lake lavunwa yini ukhula mazaletha ngoba noma ungatshala kangakanani kodwa kekho ukhulu umsebenzi walo munye ukuphazamisa imbewu ukuthi izingatheli egcineni. Uma seyifika lo mama ithi Jojo umusa ithi we mama awuzange bangitheni kuwe wathi baba Nkosi yamakhosi ababe besamasangweni bangilindile wathi hey wena ngitheni kuwe wathi baba Nkosi yamakhosi basho baseyile bafowethu oshembe muhle bangcwele benkosi. Uyazi sike sathi sihamba naye ubaba edolobheni ngabona ushembe wasezulwini ushabantu mazathi abangamazi ushingane encane iyaqhamuka izolo mazathi ingane encane na 5 years bafowethu le ndaba singayiphathi kahle sibasophe uqhamuka lo sisi uyama uma lapha eduze kwethu uthi lo sisi awu baba ngizobingelela ngitshelwe ingane le ngane ngicela na 5 noma na 6 years ithi mama size inkosi le ushingane na 5 years ithi inkosi le mama ngasiye kuyo manje lo shembe uNkulunkulu amen lesibuye ngiyabona umphuma ekhaya ufuna lo hlabe ekhaya uthi ngicela ukuhamba emhlabeni ngoba indaba yangipheli la yikho maphuma la uphuma endaweni yokucina ayikho indawo izulu lelimazaretha amen uze lo mama wathi baba angiphethe okuningi ngizobingelela baba ngitshele ingane ukuthi baba usukhona lo mntana woNazaretha manje ngomntana woNazaretha mina ngikhuluma ngomuntu ngishebe muhle mazaretha amen. Uyazi noma uhamba naye ubaba esifihlile ubona abantu sebeguqa bathi baba Nkosi bengicela uzonikela lo shembe manje uNkulunkulu bena njengoba washo wathi kuseza abaningi mina sibona lokho ngamehlo silesizukulwane esinenhlanhla maNazaretha esibonile iprofeti ushembe njengoba ushembe iprofeti mase yenza abantu bese sakhona ushembe washo kithi uma isefika bathi ndojo Musa yaseyithatha lengane yasiyanikelisa yasiyanikelisa nandilizwi
bangcwele benkosi umhlaba wonke usegoqile njalo ngenye ilanga indodana yomusa ithi bantu bami sengiwokhe yasho njalo inkinga yasezulu yathi sengiwokhe ngiyabona ukuthi bani ucima lo mlilo kunjalo namhlanje bazayithi ithena mayiseswazini bazayithi njengoba ngathi seswazini uma kuyobongwa enkosini behamba abaseswazini beyobonga umsebenzi unyazo luwenzile ithi indlovukazi manazayitha ithi hambani niye niyosibongela enkosini unyazo wezulu ithi seloko unyazi lonyathela ithi kunokuthula eswazini ekhaya kwakho khona ukuthula mawukhona unyazi kukhona ukuthula ekhaya kwakho noma ngagalana ngashembe ukuthi mawukhona unyazi uma kukhona unyazi ekhaya kwakho kukhona ukuthula bakhe basendlunkulu hambani yosibongeleni enkosini unyazi wezulu seloko lanyathela lapha kunokuthula ive lonke kuba ngesiswati amasonto amen lo nkulunkulu mazathi uhlobile ugcwele wonke umhlaba amen uma uyandawo ekhuluma ngayo mazathi mase iphethe ingane uyanikela isoko senhliziyo uyanikela okwathi kubonakala kwabona ingane siphehlele kanti kanti ingasekho emhlabeni lo shabe waza nguye belasela betshela abanye ngenye ilanga sibaphe edrobheni yithi noma ngasibona sihlanya lento esiyibona lapha yakuyibona ukude ofuna ukuyibona sondela uzila lento enibonayo elithina siyahlanya uma ufuna ukuyibona kaNkulunkulu sondela uzila futhi abantu shabe lapha abamfuni abathandi Nkosi yami laba bathi nje abathi ushaba wamfu ubathanda kabi sathi sihambe nomfundisi ukuthi abathi ndawo yakhe inkonzo eqaleni manazayitha uma ngaba sesifika lapha wasiyaguqa umfundisi ekseni wabona umfowethu umphephetha esewasha imoto kababa wasiyaguqa umfundisi emasangweni wasiyalinda bafowethu indodana yomusa yasithanda uyazi ke bona takunye faya sikwenze ukuthi silambise izinto ezinhle kushemba ushemba ajabule ushembe nje athokoza uyabona sesenjalo mazatha kuzolunga izinto ezemakhaya kuba amen ngoba sonakele kangaka nje kuba mazatha awusiza indaba kaNkulunkulu futhi awuyinkulunkulu ohleba omunye umuntu umuntu bamhlaba uNkulunkulu lokuqala uJehova ayibonayo kuba wena ngoba ile sikula mazatha bona kangaka nje asibone ukuthi uNkulunkulu lo phambi kwethu ungamhlaba umuntu uNkulunkulu uhlaba kanjani uma unenhleko ukwazi ukukhuluma kabi umuntu phambi kaJehova ukhuluma amagama athini ngoba ngenkathi uyokhuluma kushembe ukhuluma kwakakhulumayo uba ubuka wena umuntu njalo asithandane mazalayithi ngoba unyazi ihlala usho wonke amalanga esathanda yathi mayisiguqile insizwa kaNhlabathi lapha engithi ushembe namuhla lapha ikhona ushembe azayikhumbule lesizulu lesayo amen yathi mase imile lapha iguqile sinevalo sibona ukuthi baba ngesimbone ethanda lo muzi uma esaguqile yasimkhwela indodana yomusa muhle ushembe bazana sangathini engabonanga izolo muhle ngaphezulu la kubantu kubona wena uma ugcina umbona le kude muhle kakhulu lo shembe muhle kakhulu thina singeke nje umbona izolo muhle ushembe bazana hawu indlela insizwa sezulwini hawu muhle shembe Nkosi semakhosi uzusithande baba Nkosi singaletha amacala singezi ngempi kodwa size ngokuthanda wena Nkosi uma asiyashweba sakijima sazoguqa phambi kwababa uthi baba fundisa uthini wathi baba Nkosi semakhosi kwandeni baba mangisuka khona umlungu siyachitha usethi asifunda baba umlungu wakhuluma kulamuzi lase abantu abawazi umlando leka kunomuzi omdala ukhona ngale sasuka khona kwezindodlo yomusa lapha yazohlala isoyi ngiyakhumbula ngilanga bangcwele benkosi ukhona efa sikhumbule kushembe ungahambi phambili kushembe wothi wayebasemuva yathi Nkosi mayifika lapha izohlala isoyi yathi yafika indodlo yomusa yama lapha eduze kwepulpiti yama yaliqalaza lizwe yalibuka yabona ngenhla yabona ngezansi yasethi suku indodlo yomusa yathi yasibuza yathi lo muzi uzoma ubheke ngakuphi usasanga mangcwele benkosi sibopha sobho kuma phambi kaShembe ukuthi uyingozi
Ubasoko ugijima phambi kwasho uzolimala. Yasibukile nje musiyabheka pha. Uyazi nje ngoba buza nje ufuna ugaxisa wena ungena uthi character. Uyajaha phela. Habuka amakhehla asethula amakhehla sathula impunga zalapha ekhaya sathula sase ziyaphendula sathi baba Nkosi yamakhosi uzoshuba baba into esebenza lapha kayileyo ungalokothi ube sokuthi angibuzi ukuthi ubaba uzothini uzokwenzani hey ngathi uzosilimaza lokho yasiyakhombi yabuka indlela Musa indlela Musa yasithi ulo Musa uzobhekane sathi baba Nkosi yamakhosi shebo ingcwele sabonga amen kanti indaba siyazi ukuthi indaba uSheba yakha inkulu kangakanani kule ndaba enguwela kuyona saguqa wathi baba kwesenjani baba Nkosi yamakhosi umlungu siyasixosha lapha akasasifuni baba wathi baba ufunani umlungu wathi baba kanti besibuya emhlanganweni kwavuka ingane yomlungu encane yayisho ukusiqeda ingafuni lutho abuka nangayibuka nje lengane ngayibuka umontombazanyana ngakungathini kanguthi uShembe kanguthi dade wabo noma gogo wakhe bema uShembe lo manje uShembe thanda lo muzi uma isithindana uzalani hambani ufune sihambe kuye kulomlu ufuna umtshela ukuthi akayithengise leli plus akasho ufuna malini uyabona uShembe manje uNkulunkulu phela sathi sibuya sabe sijabulile sesitholile isibusa sasezulwini isimangaliso esenzeka la ngolanga sendleleni singafika nasekhaya sathi masilapha nje eDumbe izulu lakhona lelina likhenezela sathi sendleleni sabona ukuthi bekade lina lapha kumanzi sathi masijiyonye ikhona lapha eDumbe yasithatha imoto yasibhekisa le yaphinda yasibhekisa le yathi imoto yashaya izimo lezane yajika yaphinda yashaya ureverse ingazange ifakwe igiya ka-reverse izulu lisani ngapha kunesiwa uShembe uNkulunkulu manje lo simlandelayo mawuhlala enyazini ngane yakwethu uhlala egcineni mntana Shembe uhlaza khona zonke izinto masakhona ofunayo uzofuna othile ufuna into eyicofozwayo unenkinga mntana Shembe udlala ngesikhathi sabanye khona abantu ayifunayo lento abanye basabeyithole uma yathi akekho ukuthina ngasanga kwabona lo wathi Shembe nyazo lezulu Shembe salibiza unyazo lezulu yasihlehla imoto yahlehla yaya kulohlangothi ebengabheka kulona yasivundla yabheka ngapha ngasesweni ithe masiphe yasiyama waqhamuka nje unkosikazi womlungu wayekhamale kude njengasemadodweni uyeza lo mlungu simile thina lapha kulela sango simile imoto ivundlile ibheke ngapha lo mlungu uqhamuka ngapha kulohlangothi esingaqhamuki kulona bekusiphambana naye weza lo mlungu sithukile thina ukuthi sasinefeni wafika umlungu wathi ngithi yawaba mngwele benkosi uShembe uNkulunkulu wayishaya imoto yakhe yaphela ngabona uNkulunkulu ekhuluma Afrikaans ebhekane ngathi unjani uShembe uzokhuluma Afrikaans yakini uzonyazini ubhede wasebhekane umlungu saphuma singena miyoco singena lo Shembe sikhombisa uNkulunkulu bakhe ukuthi uvele ezulwini amen uthe ngenye ilanga ngigijima ngisenza umsebenzi kaNkulunkulu lathi ngihambe ebusuku ngigijima lapha yilapha ekwandeni ngagijima ngathi ngisendleleni ngikhuluma ngomsebenzi kaShembe unyazo lezulu mazayini umsebenzi kaShembe uNkulunkulu lo phambi kwethu ngathi uma ngaba ngithatha imoto ngahamba nayo ngathi mangifike ePhilippi kwasengelila ngizongumnyaka ngathi mangibheke ePhilippi angazanga nami ngoba ngagcina ngidrive ngathi ngiyabona iloli ivundle emgwaqweni kanje yasho imoto yakithi yasho yaphelela uyabona mazethu loShembe uNkulunkulu mina ngisela ukuthi Nkosi ngawenzela Shembe ngoba Nkosi ngibona ukuthi ngiyapheleka izinto songenzela zona Shembe ziyababazeka zikhulu kakhulu ngathi bayishaya imoto yashaya ngathi ngifona umfowethu Dlamini umshumayeli eDlamini nakubo sengigaxele sengivele ingozi awathuka uDlamini ngathi mama ngithi ngiyaphuma emotini ngathi ngiyayibona imoto iphelile nya
umzimba uthuthumela ngaphuma njengelutho nje ngiyimi onyazi lwezulu Nazareth. Amen. Bathi befika abafika bayo bathi befika bathi hey sifuna ukubona udriver wale moto. Babuza kimi. Babuza udriver wale moto ubani? Angimi. Bathi hayi ngeke umuntu ngaphuma kule moto nje. Hayi naye uphumele ngonyazi lwezulu. Lo shembe wona uyasindisa, lo shembe uyaphilisa, lo shembe uyiyo yonke into kithi. Amen. Uyabona ngithe ubaba Manazareth ezofika la siyahamba siya kumasipala. Ngicela uNkulunkulu alikhumbule ilizwe Manazareth. Amen. Kakhulukazi somise sikhona kulonyaka ngisazi ukuthi sibuya kuphi. Akukaze kwafika uNovember azafika uNovember izulu ngaze line. Kodwa kule lizwe Manazareth into engifuna ukuyisho kubantu nokubatshela abantu ngoShembe ngisho abelungu babuza ukuthi uShembe ufika nini sizothola imvula. Amen. Ushabelungu abamhlophe bathi uyabona nje siyalima amasimini kodwa manje uShembe ufika nini? Lo Shembe Manazareth bamomela abantu. Siyama sifika lapha eplani lapha kumasipala ngiyafika ngiyangena siyakhuluma no secretary wakhe siyaqeda. Ngithe sengiphumile sengihambile wangifonela u-secretary wakhe wathi hey umayor u-executive mayor we-district uyafuna. Hayi Nkosi yami mina leminyaka uShembe ngiyacabanga ukuthi mangasona unyaka 8 ngaba u9 babefika kulo muzi angaze ngakhuluma nalo. Uyazi ngathi mangifika ngathi mangena uShembe Mangcwele uwenzile umsebenzi wethu okwethu asenze njengoba yashintsha nje umusa inyanga yezulu yathi abantu abami sengibakhiphile sengibalandile okwenu bahlangabezeni. Sibuke ulimi lwakho mntaShembe ukuthi lo limi olukhulumayo ngolonyazi yini. Ngoba kukhona ulimi oledusayo kodwa ulimi lonyazi ulimi olumnandi lebukisa abantu libanikeza ithemba. Akufanele abantu ngisho begula mabeya kuShembe sibadlakaze sibenze yiyo mayeze umuntu wayegula nje mphathe kahle ubrush okusefezulu kahle umuntu wayesengelela kwamagceke usesephilile. Usabelizwe yakhe afuna uyigeza ukuthi ufuna ufika baba mina. Okwethu ukuthi ke sibamukele sithi uzanini. Sithi wozanini Mangcwele Nkosi lo Shembe muhle lo Shembe uyiyo yonke into. Amen. Ngaphuma lapho mina ngingenalutho ngingenamyoncu ngiphile esaka kwathatha imoto yahanjiswa lapho isakhona ngabe ngiphuka ngiphilile. Amen. Ngalo Shembe unyazi wezulu namanje ngiswela uba ngambonga ngani manje Ngiziswela imbono uyabona sathi masasibuyela kule ndawo engiqale ngayo bekhuluma abamfundisi sathi masibuyela umlungu ufuna ukuthi uShembe inayikhulumayo mayikhuluma namhlanje la yingakho sithi uShembe uNkulunkulu ngoba nguye kuphela okwazi athi la abe kwenye indawo ngesikhathi esisodwa uthi ukhulumela yena engekho leyo nto uyifika phambili wena bakanjalo sathi masifika kumlungu wathi umlungu sasho lutho abantu bese ngiyathengisa utheni baba kuthina Angithi wanguzile wathi baba amantshela umlungu ukuthi kanti ubaba usefikile kuye ubaba Mangcwele wenkosi thina kulelizwe sempumalanga kufanele simbonge Shembe. Siyadinga ezokubonga thina babizwe
kakhulu Nazareth. Ngiyashamba uNkulunkulu bana uvela ezulwini. Yabona bathi bangifika basifika lapha kumeya uthi hey Mr. Butuma wenzenjani? Uza lapha kule office awukazi ukele lapha. Ngithi nawe bameya angikwazi ungena kuwe ngoba sengize iminyaka eminingi lapha. Ngingakutholi bala ngenza ama-appointment ngabe ngakutholi bameya futhi bengacaba wathi hey mina ngizwile ukuthi uShembe uyeza ngizwile ukuthi uNyazi liyeza anisitsheli ngani ndaba enkulu kangaka uthi lalela njengoba kumanje isomiso somisile izulu lomise kangaka nje siyazi munye ozoletha imvula uNyazi wezulu siyacela Nkosi yamakhosi Shembe wengcwele akhumbule abantwana bakho njengoba ufike wena Nkosi balethemba linye Nkosi ukuthi wena Thixo ongcwele uzobapha imvula Shembe yakaya lo nyaka Nkosi ukuthi ngoshawa November lingaze line lithi ubona hlanganisa kodwa lingaze line kodwa Nkosi wasefika wena Nkosi efike ophethe zonke izinto kodwa ngicela kunye mazatha ngoba ngenye ilanga uyabona inhliziyo esolayo ingozi manazayitha noma khulunywa kukhona la ukuthi namanje khulunywa lenkonzo khulunywa bathi hayi mina ngifanelanga futhi uzibandana eyakho kanti wena ikuphi kulelo nyazi ungathi wena kuninkonzo engafanele mawucabanga wena makuthalungiswa uyilungiswa ngibani wabafundisa sebekhulumile abakhosi asekhulumile akhuluma konke akhuluma mfakela akhuluma shumayo bonke labantu awubezwa unyazi likhulumile luzokhuluma futhi nasasa kodwa futhi wena uzwa kanti uzozwa bani umuntu ongamuzi uShembe yabona bathi uShembe ngisho noma abathiwa umuntu ukumbona ukuthi isitha sakho base kufika uShembe ubomthanda mntankulunkulu ngoba kule manje esikulo inkinga mazatha evelethela umuntu uzokwehla ilelethelwa ngomama wathi lo mama ngelilanga esekholiwe wenza yonke into kahle emhlabeni uthe masefalama emhlabeni isikhiwo Shembe wathi umakhelwane wakhe wathi mntanami lapho uzongena khona isithiya sakho susibamba wathi mayihamba wahamba ngekholo wathi mayifika khona wathi asikulo sikuphi masiyana Nazareth uma khona umuntu engamthandi ukhona engimnyanyayo ngiyathanda imiyazi umuntu mazatha ozela uShembe noma ngibani uze ekhaya kulo umuntu mayizela uze ngosizo usemkhulu noma khokho bakhe asikona kwami ukuthi ngehlulele noma ngimphathe kabi ngoba uze endaweni yokugcina ngci afanele mina ngitholakale ngiyimi ngithi wena ufanele ungena ngibazi kanjani ufanele ungena lo muzi ngiyimi nje ngumuntu ongemhlabeni umuntu mayifika lapho ufike uNkulunkulu ngoba into nje yomusa le manje bathanda bonke uShembe manje ngendlela lothando ngayo noma ungafaka into embi kuye noma ungenzani into embi kodwa akungizwa baba ethi awu nawe uzokhona sibambani uyabuka nje baba kodwa uphila leyo Shembe sho njalo ngenye ilanga indodlo yomusa inyanga yezulu ithi abantu abangenibona niyaphikisa ninenkani anifuna ungizwa yathi kodwa kwenzayo linye izwi ekhuluma yena liphela uthi emhlabeni anifuna ungilalela uthi kodwa kwenzayo yimina basekushiya ushiya aphikise ezikwenzayo bangcwele Nkosi ngathi uNkulunkulu asikhumbule sibuyele Shembe sengathi umuntu nomuntu ubengayikhohlwa inhliziyo yakhe asifuni ukuthi ngempela njengoba ngilapho unyazini ngifike egcineni ungabe mina ngihamba kahle yini ngoba uShembe akamfuni umuntu ongatheteleli futhi uShembe akamfuni umuntu onenzondo ngoba nezilwane njengoba uyibona nje mazatha uyabona ufike sibamangatha amahle uyabona izilwane nje uyibona zonke imbuzi umfuna uyibona uzolika seyikhaya imbuzi leyo inkomo uzoyiza okhala kwawuthi inkomo pho uNazaretha kanjani manje uNazaretha ngoba umuntu oyiNazaretha emhlabeni wonke uyaziya ukuthi lo yina ebhekele yina ulimi lwakhe akhulumayo eloNazaretha olonyazi ngoba lephumana kakhulu ukuthi sithi sesiwenzile konke uthi masowona bathawula yabona uShembe ulungeza ngani lo gama uyolungisa ngani manje
uNkulunkulu azasikhumbule ngoba lelizwe esikulo bangcwele benkosi singabona kukuhle kanje babefika lapho umfundisi uMandlala beshumayela ivangeli kwesikhathi babefika ngaso lethi zasibhukula lapha bese ziyabopha lapha okhalweni zingene emasimini zikhulume ngendaba zasezulwini zikhulume ngoshembe sasingena emasimini zisonge ebhayisikili ephakameni zizala lo muzi umdala mazwe abanye abantu lo muzi wawukhona ukhona umuzi wasephakameni legama eThebandeni lakhishwa ngaleso sikhathi mazwe la kulo muzi manje abantu abazi ukuthi bekuzizitsha ushembe ethanda abantu balelizwe beyisuka leyo aba-40 zihamba ngembongolo zize zofika la ushembe ethanda thina siyamthanda yini ushembe manje bathi ngelanga yakafika indodana yomusa lapha inyanga yezulu yathi mangabi lapha ngentla ifika ushembe komisa uNkulunkulu bakhe yathi mayifika khona ungekho msisihlalo ushembe wabathanda abantu balelizwe ungekho msisihlalo ungazi ukuthi uba uzobe lapha yathi wathatha isihlalo so noma isiphi isiteshela ushembe uhlala usihlalo noma kusihlalo la mlelizwe manje bekuthi bakuzizitsha ukhona izela laphuma kulelizwe lathi abantu bonke tshela bonke abalizwe ukuthi balungiselele bazozidlisidlo ushizwe lenkosi la kulo muzi bazatha unye uThixo lenkosazana yazi yabuza indodana yomusa yathi bantu abami ngiyabona izitsha ngiyihambisa ziyezwe nasenta uthi mina ngihamba nina kanti shebe ufike endaweni enkulu ufike endaweni enkulu ufike endaweni yonyazi thina sibona unyazi na lungena lo muzi sabona uthando ushembe athandeka ngicela uNkulunkulu abakhumbule abantu abakhe Nkosi yamakhosi abantu bakho basebenzela shembe ngamunye Nkosi bakhumbule abanye Nkosi badele imizi yaboyise bazohlala kuNkulunkulu bazohlalela ukuthi balungisela wena uthi Nkosi ngokuthokozile amen bekuthi noma simemeza imisebenzi yonke shembe esimemezayo khona abantu baNkosi ebedele ukugcina bathi shembe uma wena Nkosi ujabulile wahleka bawuhleka emakhaya boyise ba cela uzobakhumbule Nkosi cela uzobakhumbule Thixo ngcwele uyabona kulelizwe bana ushembe kade wasithanda yathi mayifika indodana yomusa yasiyakhomba bathi yakhomba inkomo ngenyilanga yathi lenkomo lena ngelolanga le yathi nazi inkomo mina engizokwamukela ngayo bengekho kanti ingekho Inkosi beyihlela kodwa yakhomba le kade beyikhombile amen cela ushembe azasikhumbule mazayitha bangcwele benkosi inkonzo lapha ekhaya uyayiphiwa futhi angeke uze uzamukele ngicela ushembe azangithethelele amen lapha ngikhulume khona akwakithi noma lapha engiyathele khona abantwana bakhe basezweni aze uNkulunkulu angithethelele lapha ke bangcwele benkosi sengizobuyisela umsebenzi ezulwini amen litheke izwi lenkosi uzobuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo se15 uyothi umshumayeli lapha ekhaya umshumayeli uNkosi ube uyena ozophatha lo msebenzi amen ngakho bangcwele inkosi yobusisa amazwayo abefundisi benkosi sawucela ke ukuthi kuba yibona abasosicela umusa ezulwini inkosi ibusisa amazwayo amen kusukuqa abangcwele siyethu simakade